Agent 5-0! Napalabas, sana nagkutkuti ni Leonardo, idi adamang tedkan kuana iti taraon. Imba tilatan niya store tinakasupot at taraon iti ayan, tinarihasan aridaw. Gaputad na mapaspasungadan anay isang sakayan a bisita iti resort. Pinarwarmat lang ni Mariposa ni Sara iti nakaibaludan na. Ket adapay beautician ang mga sikasukon kuana, tapnog subli ti sigud a kinalasbang na. Isungamin ti isagod nanto iti nasawa bisita. Iti may sarabi, nalukag ni Alma. Di na nakita ni Mr. Valiente Guerrero. Rimwar iti cottage ket nakita na nga dakagubgubal daytoy iti kadaratan. Itagagayem denggen nyo tituloy ti serye tayo italawas iti drama tayo anapalwan. Agent 5-0! Asoy na day taatao, sir. Silawak ti rupa na. Kat sikat imang digdig. Katibagan mo sino? Asino? Pailasin mo ka di. Saan? Diyak am mo day taatao, sir. Saan ataga dito'y day ta? Anyo? Inka mga iti gwardya. Sir. Nusan nagpapay dito yung resort dito yung tao? Anyat arami din dagiti gwardya. Apay ngay, nga nakastrak dito sa bali at tao at di daman lang nakita. Sige, bantayan nyo nga rin, sir. Mapanak iti hotel. At dayjay dagiti gwardya. Diyos ke. Apay aringan takta kita. Madam! Saro nyo, no masinga kayo. Lukatan nyo diri daw. Hugo. Diyos ke dita, tako. Apay, Hugo. Madam, ada sa bali at tao nakastrak iti compound resort. Nakaenkwentro ni Mr. Guerrero. Anya. Umay mo kitaan, madam. Diyak kasapulan, dagiti awan mararamidan da gwardya. Iso masukatan kayo amin. Nguntam mo yung kadikat, basta mapalubusan kayo pumanaw dito yung resort. Masukatan kayo gwardya, nga magtalinad kayo dito yung resort. May kan kayo sa bali at trabaho, kat adamot mang bantay kada kayo. Anya tamok no try doon dak. Aging kayo hindi pa nakasangpot dagiti pangulo tayo. Siyak pa'y lang ti masurot dito'y. Agyamanak, Mr. Guerrero. Nudigapukan ka, saan pa'y kumana diskubre nga dagaya man sa bali at tao dito'y. Anya ka no tigagara dahil dyan dito yung resort. Apa nakastrak dito'y. Adi naglasat iti sumrakantap nagbayad iti gate pass. Awan ti may bagana agagara na. Kat sa dinuntayan na, madam? Natural. Pinaybalot ko. Kompleto gaya mo talaga nito eh. Ada pa kay baludan lagi ti makabasol. Ada. Ayan dito pagbaludan, Madam Mariposa. Kaya't mo makita, Mr. Guerrero? Kaya't mo makita? No, mabalin. Oo, apay kit din na saan na mabalin. May sakan ka dagiti suki ditoy. Dakal ti ibay bayad mo iti kadam ditoy. Iso apat gak noon niya ti pabor akit dawam. Kaya't ko makita ti pagbaludan nyo. Nakita gamin kaya't napintas ti kasto negosyo. Hay ti kabit sa resort. Gapot a kompleto ti adda ditoy. Ang mapili dagiti guest wano bisita sumrek. Dagiti lang makunang nga adda mabalinda ti maawat ditoy, Mr. Guerrero. Tano awan mabalinda iti biyag, anya ko mati ibayad da kadagiti rebeng ta abayadan. Wanirad. Bueno, umay ka, Mr. Guerrero. Ipakita kan ka ti pagbaludan iti daytoy a hotel. Tano niya ti kunam, yam amo kanto mati ti big boss ditoy. Umay ditoy iti mabiit. Kano nga umay, madam? Amang ano umay into no may alawasan.
Kat no kayat mo ti agbalin mat nga stockholder. Silulukat pa ilang ti panagkamang. Adda nga min expansion. Kasta? Sige. Adalok ti sistema da ito'y akita ti negosyo. Tanong mo gusto makisosyo Napigsa ako, Nalma. Nasayat. Anya ti planong ita. Adda pagimbagan ti pan nakaibalot ko. Nakitak ti pagbalutan. Kan, adda may sa abalot ijay. Akayat ko atulungan. Tapno makalipas. Anya? Ni Agent 540. Iso tinakabalot ijay. No di maispal iti kabiitan a panawan. Ang mga no di na madaaran ti kasasaad na ijay. Kat ipataynan. Anya? Manmano nga ikanda iti taraon. Maparparigat gapo iti bisin. Sara, tulungan ta. Iso tinamnama tayo. Tapno makalapsot tayon kadagiti mga adipon kada tayo. Wan, ngam saan tayo o basta makagaraw? Anya nga rod daramidan ta. Masapol nga adda maalak atulbak tinakaipupukan ni Agent 540. Matulungan nak siguro iti daytoy, Alma. Oray tanawaya ka pumanaw iti cottage siya nang i-check-inan kan kaday a VIP a bisita diti resort. Tulungan nak. Tapno malukatan ta dyan nakaibaludan ni Agent 540. Wan, takawon ta ti tulbak ti pagbaludan. Di mat ni Hugo tagiduldulin iti tulbak ijay? Wan, talagaan ni Hugo. Taiso ti talkan unay ni Madam Mariposa. Iso asiputan ta ni Hugo. Adda manim ditay. Silawak timbatik ang nakasupot at aron. Nung nagaraw, kaawatan na si Bibiyag pa ita balod. Awanan. No kasta, kinan na. Uy, nakaungar kan? Abang iso. Ikan ka manan iti kanam. Gayam. Anya ti masapol mo kanya. Apa yung imbalotak dito? Sana sakti nang ibagay ti kapuna. Kanuan niya ti kasapulan mikan ka. Mabisin ako na yan. Dahita ti nakasupot at arawan. Mangan ka, tapno agbiag ka bay. At daagur-ura yung maaramid kan ka dito yung resort. Resort ko nam? Wen. Adda ka itimay sa high class a resort. Resort para kadagiti milyonaryo. Kunam lang nabisinan ka na pa. Sino ti? Akin ko kay resort. Kukwamot ti may sa grupo. Pasig a milyonaryo. Anya? Kas ka dagiti na ibalbalo dun nito, makarwar kan tumatlain. Urayan, no kaano. Hugo? Sara, apa niya may ka dito yung cottage ko? Mabaling ti sumrek. Ay, oh my God, sumrek ka! Wow! Ay, nagsubling ti sigot at kinalaspang mo. Talaga? Apa niya may ka dito yung cottage ko? Ay, anyan day tasot mo. Awan customer ko itaarapi. Iso abakante, Hugo?
Anya! Sarah, ha? Delikado no, ada nakasipot kan ka ngayon may dito. Amo mati number 1 na sana magustuhan ni Madam Mariposa. Narnakanin day chay itituro. Papanawan na ka dito'y cottage mo. Apay kit din parwarek ti kapipintasan na babae dito'y Mariposa Resort. Diyos ka, naglamoyot ang tikutil mo. Hugo. Nagkasakitan. Sarah, pag mauyungan kasla jak pila mamati katua kay ta dito cottage ko. Kuko anak, iti akpat na. Wow! Nagbayagan ni Sarah. Itay pa naglinglingudak dito eh. Namunduan alimabas dagrunrun da agwardya iti hotel. Pinanawak ang nakaturog ni Mr. Guerrero. Amangan na makariing. Kat makita na ti kaawan ko iti dak kat sa pulenak. Mabuking kami lakit ti ni Sarah. Aginayadak man nga umasidag iti cottage. Umampirak iti diding. Awan makakita kanya. Nakapanawan ti agrunrun da agwardya. Isong agpaliiwak iti cottage ni Hugo asimrakan ni Sarah. Garit-git ni Sarah ti mga ko. Abay na dito'y atulban? Nagadumo. Di mo pakibiyangan na kita. Mas daawan. Abay ang nagado dito labak dito'y cottage mo. Tulbag ka di lagi ti Select, iti hotel ta kito'y. Dagita ada tagna turbat na kita sinin. Naala ni Sarah ti panagtalak ni Hugo. Dagito'y magngay. Dagito'y Tulbag na kita silid at ang balutan na kita. Kita kan. Di mo umyan ka dito. Umyan ni Sarah dita? Nagloko. Iluto mo pa ito mo. Pag-urayan nakadilatan dito eh. Nagpapadang dagiti atulban. Talagang nagpapalo na kita. Tama may satahid palban. Awan kasukat na kita ay sigod akatalag ni Madam Mariposa. So, may paigamamin ka nga na kita tulbat. Sigod niya, igam na kita ay. Jak sa mauray ni Sarah. Agsubli akong iti cottage ni Mr. Guerrero. Amangan na magaliin. Kat matakwatan na pa iti kaawan ko, Ijay. Narigatan. Kumusta kan, Sarah? Kita anak, madam. Oh. Ad-adda pimbintas ka. Madam, agyaman nagtinikandak pa iti kundaway. Kunaklano agpo kawak maten iti imatang dagiti tao diti resort. Agpukaw. Madam, amnok na apay nga ininot nga adda mapukpukaw akakadwami nga agpapaay diti resort. Aniya? Siguro, pinagtalaw yu ida, madam. Isuasan mi idan amakita pay. Talaga ang mapapanaw dagiti saan ang mapagtalkan dito'y, Sarah. Isuasi ka, saya atam ti trabaho. Mapadpadaanan ti sasangpet ni Governor. Sikanto ti mga sikaso kankwana. Pakaidayawak dayta, Madam Mariposa. Ngam laglagi pam. Adda limitasyon ti serbisyo nga ipaay mo kanig gobernador.
Amok daytan, madam. Nasayat launay, Sara. Ala, isaganam ti bagim. Paayaban kanto inton sumangpet ti kang runa na bisita. Kadwa kanto amang sabat kan kuana. Well, madam. Kas makita mat, Mr. Guerrero, kaduan na nga imported dagiti alikaman dito nagti hotel. Bili baklaw na, madam. Kasano na isang put dito dagitang alikaman? Nalakalaang, Mr. Guerrero. Adabo ko da transport agency ti negosyo. Isumot lagayam. Naisabali da ito nabanda ka kaswelo. Kaslasan asulido, tipan nakaikapot ti tiles ito banda. Iti day tala banda, Mr. Guerrero. Di kagbadak di tata mga numarsuon. Marsuon? Umay kakit din. Ipakitak pa'y kan ka dagiti daduma silid. Okay. Adda palimod iti daytoy a hotel. Ayan ni Hugo. Apay ajak pa'y nakita manipod itay. Tagari. Di ka na orang iti rabi eh. Di ka nagtungpal iti tulagan ta. Iso apay manawahon. Amok anangag mo ti saritaan mi. Gapote ing gagarak nga impangag. Idinadlaw ko nga adda ka iti ampir ti cottage. Kat, anya tinaramid mo. Naalak ti dadto maatulbag. Kitaam no malukatan ti ridaw ti silid iti unag ti daga. Anak ka ipupukan ni Agent 540. Anya? Tulungan nak intong rabi eh. Mang panuno ta iti pamuspusan. Tapno makastruk ka iti hotel. Amok ti dalan asumrak iti underground. Anya taramidan ta? Sumrak iti underground. Agyan kan tulaangin iti ayan ti pagsarkan. Katyaw awan munto ti asino man amadlaw mo asumrak iti underground. Mas nagsalaang mo ti sumsumrak iti. Well, dalaang hugo kan Astora. Asinon to man kadakwada ti makitam. Yaw awan munto ida. Dahito ti pagsayaatan na. Nagronda ti gwardya nga awan nagbati di ti pwesto na. Bay akon ni Alma di Tarwara. Sumrak tumat day jay. Sara, adda akon. Oops. Kumita ka iti paglamangam. Sumrak akon dito eh. Dito ti dalan. Sige, aglamangkan. Apaman ang maisimpam ti rikat. Narikatan na ada makadlaw ang nalukatan da ito eh. Sige, umulog kan ta isarakon. Sige. Sumrukok mo. Gawsam. Asino ka? Aguli mo kayo. Aguli mo kayo. Alma, saraaman kat aglamang ka. Agturong dito yung nagiti gwardya. Asino ti kelat ng masidag kada Alma ken Sara. May spal nga taan ni Agent 540 iti nakaipupukan ng underground. Gagayam denggan intun bigat ti paggibusan ti serye tayo ita alawas iti drama tayo na paulwan. Agent 540 insurat para iti radyo nila iti Astudillo Aquino. Direksyon ni Mary Jane Castro. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot ka na kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.